Sedang ke FIFA World Cup negamit hak opening ceremony hak jing ipu iping Henrik kepala japat hak jing lekai hak dengan Mexico persyai ke South Africa. Hak batang hak ne jing sedang cung jing lekai ke peningkong hak FIFA World Cup kladon hadu lai teli ki red card. Hak baka Mexico kelap P.s.Lyngdoh ke South Africa da ara not goal. Kumta ke Mexico ke day kari ke periuk kurpoin ningkong hakan ke FIFA World Cup. Bat orang leka jung kari Mexico Julian uday player ban ningkong pelayu ban tep kol ningkong hakan ke FIFA mentau senam arhajar arpohunri. Ka opening ceremony hakan ke FIFA World Cup mentau senam arhajar arpohunri ke balalong negamit hakari Mexico Estadio. Kabadairu ke stadium ke ningkong kepala yuban penlong hadu lesen lewat ia ke FIFA World Cup. Kata kepala long ningkong haus nem katne spa New Pau kam tam ke final ke Brazil persia ke Italy hak ke Brazil kelap P.s.Lyngdoh ia ke Italy da Saul Wikon. Kepala long hakane ke juk ke stadium kata hadu usnem katne spa New Pau. Nang ta kepala long ru hak ke World Cup katne spa prapo henriu hakane ke stadium hak badai hang ne pa Maradona ulayu ban tep gol na konta keri Argentina. Bad mentau snem arjar arpunriu de hakane ke juk ke stadium hak baka jingstang ke FIFA World Cup bad ke ba compare ke balajah ne ke mit ke deba hakane ke jingstang ke deru kumbala penmi kendon thamai jong ke FIFA bah ne ke mit tang hak jine kai ke ningkong layo hadu lightly ki red card. Ke FIFA kan don lightly ki opening ceremony mentau snem hakane ke World Cup kata nekamit ha Mexico nang ta sakaway Canada bat kaway pat hakari Amerika. Hakane ke jingstang jeng ke opening ceremony ke balai simentaru da ke Shakira. Bat ke Shakira haka FIFA World Cup kadai ke balai simenta haka World Cup arhajar henriu kata kepalong hakari Germany da ke jingruai hips tunlai. Nang ta haka FIFA World Cup usnam arhajar shipau ke balalong ha South Africa. Haka bak official song jong ke Shakira usnam arhajar shipau kadai waka. Nang ta haka FIFA World Cup usnam arhajar katsau ke official song jong ke Shakira haka FIFA kadai lalala ke balalong ru hakari Brazil. Kadba mentau senam arajar arpo henriu kadik official song jong FIFA ke Shakira dai. Kumta kini senam tiba ke Shakira ke simenta hak FIFA World Cup. Kumtaru nekamit hak jingstang ke opening ceremony mentau senam arajar arpo henriu hak baka FIFA ke iru jada ke lama jong kisau po prateli kiri ki ban sami medan ki ban sekun hak ke World Cup mentau senam. Haki sis pak sao teli ki game ki kat ndru teli ki nong ba jung ki lai teli kiri. Ka Mexico ne kemit kali yang tep kol ningkong ha ka menit ke bak kendai leng bau Julian ka baderu ka kol ke ningkong ha ka ne ka FIFA World Cup. Nang ta orang lekai jung ka South Africa usi pelo layo red card no ha ka menit ke bak sao po kendai. Kumta ka Mexico ka yo ka kol ke ba ar ha ka menit ke bak ndru punyo leng bau role Jimenez. Kepadairu kasin kebenengkong ya urol banjo tap kol ningkong haka World Cup. Kadba ke South Africa klayo sakwe ke red card haka menit ke prapsau ya temba. Kadba orang lekai jong ke Mexico balayo red card no haka menit ke kendai po plus R kadayo Montes. Kumta tang hak singstang benengkong jong ke World Cup hadu lai telik red card kataru haka singstang opening ceremony. Namar baka FIFA ka penmiru da buni kendon kiba compare hakane ke World Cup tau senam arajar apun riu da ka kamkor ku blesibu.